Com inscriure's a tallers d'ocupació i a les escoles d'ocupació et formem. En el navegador escriu la vora. Feu clic en Ciutadania Generalitat Valenciana La Vora. Us portarà a la web La Vora. Llisqueu cap avall, feu clic en Accés a Punt La Vora. Entrareu en Punt La Vora i a dalt, a l'esquerra, seleccioneu Accedir a la demanda d'ocupació o DARDE mitjançant NIF, NIE o PIN. Introduïu el vostre NIF, NIE o PIN. El PIN el podeu trobar al final del vostre DARDE. Si heu oblidat el PIN, feu clic en Ha oblidat el seu PIN, que es troba just davall. Us arribarà un SMS per a poder accedir al sistema. Aquest procés pot tardar uns minuts. Una vegada dins, feu clic en Autoentrevista, en la part dreta de la web, i apareixerà una finestra. Accepteu la utilització de les dades de la vostra demanda per part del Servei Públic d'Ocupació a l'efecte d'intermediació laboral i feu clic a Continuar. En l'apartat Serveis podeu inscriure's a tallers d'ocupació i a les escoles d'ocupació et formem. Per a triar el taller desitjat, heu de seguir aquests passos. Feu clic a Sol·licitar servei i en l'apartat Tipus seleccioneu ETCOTE. En Serveis, Taller d'ocupació. En Especialitat, marqueu el que més vos interesse. Podeu sol·licitar un màxim de 10 serveis. És important fer clic a Finalitzar autoentrevista per a guardar els canvis. Eixirà una finestra emergent i cal acceptar. Tingueu en compte que si hi ha canvis que necessiten ser acreditats, haureu d'annexar la documentació per a poder ser actualitzats. Finalment, si desitgeu, podeu emplenar el qüestionari que us oferim per ajudar-vos a millorar l'ocupabilitat. Feu clic en Acceptar i eixireu del menú Autoentrevista. No oblideu eixir de la vostra sessió. La Vora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
¿Cómo inscribirse a talleres de empleo y a las escuelas de empleo et formem? En el navegador escribís Labora. Hacéis clic en Ciudadanía Generalitat Valenciana Labora. Os llevará a la web de Labora. Deslizamos hacia abajo y hacemos clic en Acceso.Labora. Entraréis a Labora y arriba a la izquierda seleccionáis Acceder a la demanda de empleo o DARDER mediante NIF, NIE o PIN. Introducís vuestro NIF o NIE y el PIN. El PIN lo podéis encontrar al final de vuestro DARDE. Si has olvidado el PIN, haz clic en ¿Ha olvidado su PIN?, que se encuentra justo debajo. Le llegará un SMS para poder acceder al sistema. Este proceso puede tardar unos minutos. Una vez dentro, hacéis clic en Autoentrevista en la parte derecha de la web y aparecerá una ventana. Aceptáis la utilización de datos de vuestra demanda por parte del Servicio Público de Empleo a efectos de intermediación laboral y hacéis clic en Continuar. En el apartado Servicios podéis inscribiros a talleres de empleo y a las escuelas de empleo et formem. Para elegir el taller deseado, debes seguir estos pasos. Haz clic en Solicitar servicio y en el apartado Tipo selecciona ETCOTE, en Servicios, Taller de Empleo. En Especialidad, marca la que más te interese. Puedes solicitar un máximo de 10 servicios. Es importante hacer clic en Finalizar autoentrevista para guardar los cambios. Saldrá una ventana emergente y hay que aceptar. Ten en cuenta que si hay cambios que necesitan ser acreditados, deberás anexar la documentación para poder ser actualizados. Finalmente, si lo desea, puede rellenar el cuestionario que le ofrecemos para ayudarle a mejorar su empleabilidad. Pulse Aceptar y saldrá del menú Autoentrevista. No olvide salir de su sesión, que se encuentra arriba a la derecha. Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Generalitat Valenciana Tocha una veu. Cofinanciado por fondos sociales europeos.